nibwo nasengeye muri ministeri imwe ntavuze ndashoboye kuvuga, hanyuma ndanezerwa numva abakobwa baririmbyi ko bararirimba neza cyane, sotse sanga ba bakobwa baririmbyi ko barasomana ku mihanda, ndakomereka nahise nirukira mu nzu ndaturika ndarira ndavuga ngo se ba bantu bamfashije kuriya ni gute bashobora gukora bino bintu. Yego ndashima Imana muri uyu mwanya ndiyekereza umushitsi wacu umutumirwa turi kumwe kuri Kingdom TV, umva usobanukirwe ibiganiro byacu bya buri gihe tugumiza kubaganiriza tuzana abavuga butumwa bafite umuhamagaro w'Imana. Turi kumwe na Alice umuvuga butumwa uzwi cyane, wivuga butumwa wahamagawe n'Imana. Turi kumwe aya masaha ngira ngo nze kumubereka tubanje kwiragiza Imana dusenza Imana. Rero reka dusenge hanyuma aze kutuganiriza hejuru y'umuhamagaro we n'umutwaro yabashije kugirira ubwoko Imana yamuhaye. Uhoraho mwami wacu Yesu Kristo, turagushima dukiriye bugufi imbere yawe, imbere y'umukozi w'Imana Alice. Tugushimira yuko uduhaye kuganira muri uyu mugoroba w'uyu munsi. None mwami Yesu tugiye kuganira nawe, tuganiriza abatwumva bose bari hirya no hino kubw'umutwaro w'Imana cyangwa se w'ijambo ry'Imana ryaje kuri mwene data kugira ngo aridusangize twebwe twese bashe kumenya ubushake bw'Imana ku bwoko bwacu cyangwa se ku itorero rya none. Wera wa Isirayeli, kaze mu biganiro byacu, kaze mwami Yesu nyiribiye muri iri jambo ry'Imana, uzubane natwe hano hantu, ubane n'umushitsi wacu, tubere Imana duheze umugisha, kandi mwami data dufashe abatwumva bose bari hirya no hino, bari kure n'abari hafi, bashe mwami data gufashwa n'umuhamagaro n'ijambo ry'Imana, kumenya basobanukirwe, bamenye uburyo Imana ihamagara, bamenye umutwaro Imana iha abantu kugira ngo mwami data babashe gukora iby'ubushake bw'Imana. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Kristo twizeye, amen. Yego urakaze mwene data mutumirwa wacu muvuga butumwa Alice, reka bibwirire wenyine muri uyu mwanya, hanyuma dukomeze atugezeho umuhamagaro we Imana yamuhamagaye n'umutwaro Imana yamuhaye w'ubwoko udasanzwe, tubona ari bidasanzwe kuri we. Urakaze neza. Murakoze cyane, nitwa Nkunda Alice, nkaba nsengera mu itorero rya Foursquare Kigali Kimironko, nkaba nkunda Imana, nkaba nkora umurimo w'ivugabutumwa Imana yaduhamagariye, kandi ni umurimo twishimiye cyane dukunda. Imana ibaha umugisha. Arakoze umuvuga butumwa wacu mwene data Nkunda Alice, atugejejeho aratwibwiye. Rero icyo tugiye kumva tumubonaho kidasanzwe gikomeye, namwe abatwumva basha gusobanukirwa n'umuhamagaro w'Imana, burya umuhamagaro w'Imana ukomeye utangaje wamuhamagaye utuma atakiriko aha agaciro ubukobwa bwe, atagira agaciro ibindi afite, ahubwo agakurikiza umuhamagaro w'Imana. Rero ndashaka ko adusangiza burya Imana yamuhamagaye ndetse ikamuha umutwaro w'ubwoko bwacu, kuko tubisanga muri Bibiliya burya Imana yahamagaye Pawulo n'uburyo yahamagaye ba Petero. Pawulo imuhamagarira mu banyamahanga, Petero imuhamagarira mu bwoko bwabo bw'Abayuda. Abantu iyo calling cyangwa se uwo muhamagaro abenshi basobanukirwa burya Imana ishobora guhamagara, ariko none turaza kubisobanukirwa kubw'umuvuga butumwa wacu Alice wahamagariye ubwoko bwacu, kandi bimugaragaraho kubw'umutwara afitiye ubwoko tugenda tubona. Reka bidusobanurire neza bashe kubyumva. Murakoze. Murakoze cyane. Umuhamagaro ni umuhamagaro usa naho watangiye tutawumva,
utangira ari uko tutasenze cyane kuva mu bwana, kuko twebwe twavukiye no muri katolike, tuvamwo tumaze kumenya ubwenge, kandi nahe bivuye muri katolike ngiye kwiga i Burundi, kandi Burundi ntabwo nashitse ngo nongere mbe mu katolike, nibwo nabaye muporo, kandi naho natangiye gusenga kubera nari ndemerewe n'ubuzima nari ndimo, bituma rero kwegera gusenga cyane, bituma nkunda Imana, bituma ngomba gusenga njyenyine bitewe n'agahinda nari mfite n'ubuzima nari mbayemo, niga mu buryo bugoye, ariko binsunikira ku Mana cyane, numva nkunze Imana, Imana ibaye inshuti yanjye. Muri uko kwiga iyo myaka yose narize segonderi ndayirangiza, ntangira universite, ariko nasenga nkabona nkarota mpamagaza imbere y'abantu mbwiriza, nkabona afite Bibiliya, nkabona ndi imbere y'abantu mbwiriza, ariko nkaba nzi ko ari inzozi, kandi nkumva ntaho byaca, kuko hari uwo tuvukana witwa Pasiteri Kado, iwe yabitangiye kera ari umwana, kuko tuzi twamenye ubwenge Kado yatangiye gusenga akiri muto cyane, wenda akaba ari we tubiha cyane, nkumva njyewe ntaho byoturuka, ariko uko nagiye nkunda gusenga numva Imana imbere inshuti. Muri uko gusenga nibwo narotaga nkabona afite Bibiliya, nkabona mpagaze imbere y'abantu, ariko nkaba nzi ko n'ibintu bitazabaho, ariko mu nyuma batangira kubimbwira, twaje gusenga ahantu abantu bavugishwa n'Imana b'abahanuzi bakabimbwira, ariko nkabipinga, nkumva ko ntabwo byashoboka. Nari nkigenda gusa, nasengeraga muri Vivante ku Ijabe, nkasoma Bibiliya igipande kinejereje, nakundaga gusoma Yobu cyane, kuko ubuzima nariho ncamo, nasomaga Yobu nkumva arandemesheje, nkumva ndakomeye, kubera uyu mukozi Imana Yobu nawe yaciye muri ubwo buzima, kuko wosoma Zaburi, kuko wosoma Itangiriro, nuko numvaga ko ari uko gusoma Bibiliya, nkumva kuvuga ngo mpamagagwe mvuga ubutumwa numvaga bidashoboka. Ariko hari umuvuga butumwa wazaga kubwiriza ku Ijabe, nabona abantu barapfukamye baje kwihana, nkumva nifuje kuba nkawe, mu mutima numva ndabyifuje. Imana rero yari izi ikintu, umugambi nari ifite mu mutima, irabisohoreza. Ubwo rero ntangira gusenga gutyo, nkabirota, bigeraho byanga ko nkomeza ishuri. Abantu barakomeza barabimbwira cyane, haza kuba n'ikibazo, musaza wanje agira ikibazo bucura, ngenda ntabaye mu Rwanda, ngiye kureba ikibazo, mama yaramaze kwitaba Imana, ari ngombwa kujya umukobwa byinshi mu rugo, niwe uzi umenya utuntu twinshi mu rugo. Mama ntiyaragihari, Pasiteri Kado urumva nyine yakundaga kugenda akaja mu ivugabutumwa, abandi ntibabitaye cyane ku bintu by'urugo, biba ngombwa konza. Niwe wampamagaye ati umwana yagize ikibazo none uzaze, ndaza ntabaye. Maze gushika naho Imana irampamagaye ngo nze ntangire, ariko ntazi inzira ishobora gucamo. Nga inje sanga Kado yazanye abayumbe, baje baramusengera, aragaruka. Uwo munsi abahanuzi yazanye nibo bambwiye ngo ntabwo waje utabaye, waje gutangira kuvuga ubutumwa. Nsa nk'utabumva, ndavuga abantu baracanganyikiwe, aho ndi ku ishuri ndagije uwa mbere kaminuza, ko barambwira ngo naje ntangiriki byose birumvikana. Arambwira ngo naho udashobora kuzumva, ariko waje gutangira umurimo w'ivugabutumwa. Ubwo naratangiye ntabyumva, umusaza wanje arakira, nzi njyewe ngo nzasubira ku ishuri. Ubwo musaza wanje yarakije, abarinje ufatwa ndagwara, ariko ngwara ni ukuvuga ngo nagwaye ntangwara. Naje kwa muganga bagapima ingwara bakabura, naje kwa muganga nkagwara umutwe, nkagwara mu nda, nkagwara utugwara tumwe tudafite umurongo, naho kera yari inkoni y'Imana, sinabyumvaga sinabyakiraga. Biba ngombwa ko haza kuza uwo Kado yazanye kugira ngo asengere musaza wanje. Arambwira ati gukira kwawe ntacyo ugwaye, kuko Kado yazanaga abayumbe bansengera, bakavuga ngo ntangwara, ngo ahubwo natangiye umurimo w'Imana azakira.
naho ntacyo nari ndwaye. Ubwo uwo mugabo araza aravuga ngo yasenze ngo Imana iramubwira ngo tujane ku musitari. Ubwo Alice wo mu Mutara yari yakoresheje igiterane iwabo, turajana. Jewe ngenda nzi ko ngiye kugira gusa ku musitari kugira ngo nkire, ariko nta mutwaro wivuga butumwa afite. Ubwo ndagenda, narashitse namafatwa n'ikintu cyo kurira. Abanzi inza nsenga ndira, umunezero wanje nukurira cyane. Nageza ndira abantu bakaruba bakagira ikibazo. Iyo nsenga buri gihe umunezero wanje ugaragarira mu marira. Ubwo rero narashitse ndarira, sinari nzi kwandika amandiko. Umva umuntu wasengeye muri Vivante iby'amandiko ntabyo bazi. Ubwo ndarira, bararuha barafata barasengera, igiterane kirarangira, barajana mu nzu biranga, ibintu birakomera. Naho hakaba hari umugande uryamye. Imana iramubwira ati genda usengera uriya muntu kandi urayobora umuhamagaro wiwe. Nibwo uwo mugande yaje arasengera, gusa yankozeho arambwira ngo wanze kumvira Imana, ati tuzongere gutekereza ishuri Imana kiravuga ko uzagiga, ariko kora umurimo w'Imana kandi ubugeze kure. Mu bitekerezo wanze kuzakira, uraryama ngo ishuri, wabyuka ngo ishuri, watekereza ngo ishuri, ugende wibagiga ishuri. Nuko nama ntangira umusitari kuva n'uwo mugabo, aho bagiye tukajana, ngenda ntangwa ubuhamya bw'uburyo nabayeho Burundi. Ubwo nuko natangiye kuvuga ubutumwa. Noneho aho ngiye kuvuga ubutumwa naje mu ikanisa ry'Abanyamurenge, akaba ariho nezerwa cyane. Umunezero nkumva bifite changement, naho nari nsanzwe nsengera muri Vivante. Niryo kanisa ryandeze, niho nasengeye cyane, mbega niho bambatirije. Ariko nataramira mu Banyamurenge nkumva hari itandukaniro, nkumva nazamutse mu buryo bw'umwuka burenze. Ariko nyuma nibwo nasengeye muri ministeri imwe ntavuze, ndashoboye kuvuga. Hanyuma ndanezerwa, numva abakobwa baririmbyi ko bararirimba neza cyane. Sotse sanga ba bakobwa baririmbyi ko barasomana ku mihanda, ndakomereka. Nahise nirukira mu nzu, ndaturika ndarira, ndavuga ngo ese ba bantu bamfashije kuriya ni gute bashobora gukora bino bintu? Ico kibi cyambere. Hanyuma ubwa kabiri ngenda gusenga mu cyumba cy'abadeperi, ntibamenye nyine ko ndi umumambure, bari bazi nyine ngo ndi hagati yabo, nyine bikurikije nuko babona visage. Hari haje umugabo w'umusaza haya bakorera amayitaje, akaza akerekwa inkazi Bugande, arerekwa arababwira ngo amare arasohoka. Amaze gusohoka, uwo mugore yaravuze ngo ukuntu wayibona uriya musaza ari amayitaje hayakora nta bukristo bagira, baza bavuga ibintu byo ku kanwa ariko batagira ku mutima. Numva ribaye irya kabiri. None abantu basenga nabonye aribo bari ku mihanda bahe basomana. Irya kabiri, uyu muntu utamuzi ko ari umunyamurenge, undi akaba umunyarwanda w'umuadeperi, ni gute avuze ngo baza basenga Imana yo ku kanwa ariko batagira ku mutima? Kibica kabiri. Hariho ministeri ya Shalom, haza kuvuga undi muvuga butumwa w'umunyarwandakazi wavuye muri Tanzania, aza yambaye nabi, kazana amavuga nti mu izina rya Yesu, n'abandi nyine mbona bagize akajagari. Hanyuma arabwiriza ngo amara aravuga ngo yakirijwe mu Banyamurenge, amenye Imana y'Abanyamurenge. Imana y'Abanyamurenge, uwo mugabo wamubwirije ngo niwe waje kumubwira ngo bajyamane. Umuntu wamubwirije agakiza aba magambo atatu. Kuva ico gihe namangira ikibazo ko nta Banyamurenge nta Mana bagira, bayibwira ku kanwa ariko ku mutima. Kandi nkabanzi iyo ngiye gutaramira muri bo niho nezerwa cyane. Ico kimbera ikibazo, ndababara. Mpamagara ico gihe twari tumaze kumenyana na Gafupi n'undi pasiteri Rutimirwa Tito, niyo yari groupe twari dufite ukuntu dusengera ruguru. Noneho ndababaza ati Abanyamurenge bagira Imana cyangwa ntibagira Imana? Mumbwire, jewe aho ngeze ndarusha. Amen. Hanyuma barambwira ngo tugira Imana.
ndabwira nti nta mana, kuko ibyo maze kumva nta kintu kigaragara ko mufite imana. Mugira imana yo ku kanwa ariko mutagira mu mutima. Barambwira ati tugira imana. Tingahe dusenga imana ivuge noneho inyemeze ko imana ihari. Ubwo nibwo batangiye gusenga Gafuparereko. Yamavuga ngo imana igukoreye umutwaro w'ubwoko. Uri muranyumva? Murankurikirana mwese. Nibwo yavuze ngo imana igukoreye umutwaro w'ubwoko bwanyu. Ibyo byose byabaye ari imana yabikoze. Ubwo mpita numva ahita avuga n'amagambo nzajana ruguru. Sinabashe kubyumva, abahanuzi bakambwira ati uzagenda ruguru. Yahise avuga amagambo 5 nzojana y'imiburo. Ubwo ako kanya amaze kuyabona arambwira ati uzaja ruguru. Imana igiye kugukoresha, igukoreye umutwaro w'ubwoko. Biriya byose byabaye kugira ngo ugire agahinda utangire kubaririra. Nuko umutwaro w'ubwoko watangiye. Ubwo rero ituru ya mbere nibwo nagiye nanze. Byabaye ngombwa ko nja Prayer Mountain. Giye Prayer Mountain nibwo nasenze saba ikimenyetso cyo kuja ruguru, ariko nacyo byaciye kure kugira ngo ngende. Ndibuka ko nabyemejwe nuko ku kiriyo cy'umukozi w'Imana Rugagaza niho umugabo witwa Ntambara nawe yitavye Imana, nawe yari umukozi w'Imana. Niwe Imana yakoresheje arambwira ngo nanze kumvirijwe ry'Imana, ngo kandi Imana yarankoreye umutwaro w'ubwoko. Nibwo rero byabaye ngombwa ko ngenda nja Prayer Mountain, Imana impa ikimenyetso. Nibwo nabashije kuja imurenge bwa mbere, hanyuma Imana iranzungurutsa muri kariya karere kose. Natangiriye Bubembe, ndagera mu Mibunda, ngera mu Minembwe, nja mu Ndondo yo hagati, ndahuruka mu Rurambo. Igaba ari ituru ya mbere. Ituru ya kabiri Imana iravuga ngo ndasubira muri Sepake, kuko Sepake cyo genti yanyakiriye kuko nari naciye no muri Kadezi. Subira no muri Sepake. Imana iramfasha, byari bigoye kugira ngo Sepake inyakire, ariko kuko Imana yari yankoreye umutwaro w'ubwoko bwose, Imana yaje kwemera ko Sepake inyakira. Mbasha gutanga message muri Sepake, guhera mu Minembwe, mu Ndondo yo hagati, nagarukiye kuri centre ya nyuma yo mu Bijojwe. Ubwo ibituru ya kabiri. Ituru ya gatatu ntibyasanga ibitanze umusaruro, message nari njanye. Ubwo Imana indemesha yuko bizagira umusaruro cyane ngiyi Mirimba. Kandi Mirimba, aho mwumva Mirimba ni mu kiraro. Haba abashumba n'inka n'ihene n'intama n'inkoko. Nta makanisa haba. Ariko Imana yari izi ko icyo gihe nzakora aho hantu. Nibwo nagiye njayo, biba ngombwa ko ngenjana y'ubutumwa. Byari bigoye kugira ngo ndi umukobwa nje mu bungere, ariko Imana yarabikoze. Abantu barakizwa cyane, barikanze abungeri, ariko icyo Imana yashatse kiza kiba. Barakijijwe mu buryo bukomeye cyane, bakiri ubutumwa kurusha mu matorero. Aho navuze ubutumwa hose ni mu kiraro niho bakiri ubutumwa. Kandi naranezerewe kuko ari bo babwakiriye, kuko niho Yesu yavukiye. Aho Yesu yavukiye hagomba kwakirwa, hakagira imbaraga. Ubwo nibo bakiri ubutumwa, abantu benshi babungeri barakizwa kandi bari bafite ibyaha bikomeye cyane. Ituru ya kabiri yo mu biraro nibwo nagiye nsanga ubutumwa bwarakomeye, kuko Imana yari yavuze ngo basenge. Nibadasenga ntibazabasha kuragira inka zabo. Inka zabo ko zizanyagwa kandi nabo ubwabo bakicwa. Ariko nibasenga bazahatungira inka zabo kandi ntacyo bazaba. Sanga igice cyo kuri kirisi hasi bakira ubutumwa, batangira gusenga, batangira n'itorero. Ubwo nagiye ubwa kabiri nsanga itorero ryarakomeye. Ngenda, Imana yavuze ngo ngende muhamagare wa muntu wazanye ubutumwa yongera garuke, nzongera nkize abandi bungeri benshi. Iyo turu ya kabiri bakijijwe ari benshi cyane. Biba ngombwa yuko Imana ikora ibitangaza, itorero riratangira, ndetse no mu tundi duce dutandukanye n'ibijiji twari tumaze kugira ku bijiji 7.
bifite siyeje yabyo, kandi iyo minisiteri yitwa Kanguka Mwungeri. Hanyuma ituru ya gatatu nibwo nagiye njanye natanze ubuhamya mu itorero ryacu nsengeramo, barabyakira cyane, bampa n'ubufasha. Nibwo nagiye ngura Bibiliya, ngura n'ibitabo by'indirimbo, kuko ni ahantu ni mu ishyamba, ni abantu bataba bafite Bibiliya, barasengaga ariko badafite Bibiliya. Ubwo nibwo naranguye Bibiliya nkoreshejwe n'itorero ryacu ryanteye iteka ritanga imfashanyo. Hanyuma ngura Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo ndabashira. Ubwo nibwo nashitse Imana iravuga ngo nje Misisi mu bacuruzi. Urumva misiyo y'ubwoko izigendaho abantu bose bagenda batataniye. Mvuye Misisi nibwo Imana yakoze ibitangaza, barakizwa basubira mu mago yabo. Imana irongera iravuga ngo nje Saramabira, aho naho niho abacuruzi benshi bari, niho bariho gukorera, niho hari icyasharagi cyeze. Ubwo nibwo nagiyeyo, abantu bakira ubutumwa cyane. Nibwo nagarutse, hanyuma ntangira kuzunguruka muri za bijiji ntanga Bibiliya. Hanyuma Imana iravuga ngo nje mu butayu bwa Rugera gusabira imbabazi ubwoko. Nibwo nageze rero mu butayu nsabira imbabazi ubwoko. Imana iravuga ngo ngende nkoranye abapasiteri bo mu Minembwe bose, mbabwire basenge, kuko hagiye kuba intambara, kuko banze kumva umuburo, banga kwihana. Ariko Imana iravuga ngo bangendeshe inama, zababwira icyo gukora. Igihe nahamagaye abo nabwiye ntibabihaye agaciro, ntibabifashe nk'ibintu bisanzwe, ariko byabaye ngombwa ko jewe ntaha mbanze kuvuga icyo Imana yantumye. Shitse aho nari ntuye, intambara iraturika. Hageze mu kwezi kwa 9, Imana iravuga ngo subireyo, kandi hari intambara. Byari biremere kugira ngo mpaguruke mu ntambara abandi bose bahe bahunga, ariko kubera Imana yandemereye, yivuze ani byabaye ngombwa ko ngenda n'indege. Ntanzira zari zihari, Imana indihira indege injana Ihumure, kuko yari yavuze ngo ngende mpumuriza ubwoko, kuko Imana yabahaye igihugu, kandi bareke guhunga igihugu. Imana izagikiza, kizakira naho amatungo yashize, ariko Imana izahabaha yandi. Ubwo nibwo nagiye mbasha gutanga ihumure, abantu barahumurika, baranezerwa cyane. Humure ry'Imana rikora ku mitima ya benshi. Ndeba nabi Imana yakoresheje gutabara. Twabonye Imana ko ariyo yagwanye, nta mwana w'umuntu wagwanye, kuko urebye situation uko yari imeze, Imana yahinduye abari bakomeye baba hasi. Imana iragwana ikoresheje w'abana bato cyane. Ibyo ni ibintu twiboneye n'amaso, tubona Imana y'Umurenge. Imana y'Umurenge irahari, habe naho abantu bakwirengagiza, ubwoko bugasa n'ubupfobejwe, ariko Imana y'Abanyamurenge irahari. Si y'Abanyamurenge yonyine, ariko bitewe n'ukuntu basenze Imana, bashatse Imana. Ayo matayo yose nagiyemo, nagiye nsengera mu mazi, bakinginga Imana. Umuntu w'umusaza twarajana gukabona umusaza w'imyaka 60 ahagaze mu mazi amasaha 3. Bivuga ko iyo tuvuga ngo Imana y'Umurenge, si Imana y'Umurenge yonyine, ni Imana ya bose. Ariko abantu iyo bayishatse, izisa nikunze babandi bayishatse cyane. Niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo Imana y'Umurenge, ngo se ngo Imana y'abandi, ngo se ntihari. Ariko Imana y'Umurenge bitegwa n'ibyo yahakoreye, n'ukuntu bayishatse, n'inyota bayigiriye kuyishaka. Bituma amateka y'Umurenge ni uburyo begereye Imana, barayishaka, Imana irabakunda, noneho bakavuga ngo Imana y'Umurenge. Iyo narayibonye, si izina, si amagambo nayikoreyeho, kuko ayo matayo yose nayagezemo. Rero Imana yabashije kunshoboza ntanga iryo humure. Hanyuma ndagaruka, niyo mpamvu uyu munsi natewe iteka yo kugira ngo mbabwire umuhamagaro wanje. N'ubu ndakomeje, n'ubu irime komeza kumbwira naho ikibazo cyabaye. Abafite kwiheba ku bwoko, Imana yarababariye. Naho abantu binangiye, ariko Imana yarababariye. Gusa kiravuga ngo abatarihana bakomeze bihane. Abandi tuzi ko hariho abatazihana pe, ariko twebwe abakunze ubwoko, umuntu wese yumva akunze ubwoko bwabo, Imana yaravuze ngo dusenge isengesho ryo gusabira ubwoko imbabazi, kumwe Nehemiya yakoze
asabira ubwoko imbabazi, yishyiraho ibyaha. Iryo ni ryo sengesho turi gusenga ubu nyine, kandi Imana yaravuze ngo izongera itwubakire, ibyari byarononekaye byose bizogaruka, inka tuzotunga inka, imihana izongera yubakwe, amakanisa yubakwe. Imihana yasenyutse yirukanye bariya banduje imihana kugira ngo izazanemwo abazaza kubaka igihugu bisezerano. Rero abantu bahumurike, Imana yarababariye, kandi ntituvuga iryo jambo ngo abantu bakomeze bakora ibyaha. Isezerano ry'Imana nuko icyo yavuze izoga ikora, ariko abakomeje kwinangira Imana ifite uko izabagira. Twebwe icyo dukora ni ugusabira ubwoko imbabazi. Rero turacyakomeje kubwira Imana ngo ikomeze ibabarire, ikomeze ibabarire, icyo yavuze icyuzuze kandi kizuzura. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane umuvugabutumwa Alice, turamumenye uwo ari we. Imana ishimwe cyane. Biramfashije bikomeye. Ndasaba ko abatwumva bose musobanukirwe n'umuhamagaro. Icyo nicyo cya mbere, umuhamagaro icyo ari cyo. Atubwiye uburyo Imana yamuhamagaye, yabayeho ariko yisengera ibibazo byiwe prive, by'ubupfubyi, by'ubuzima yari arimo, arasenga. Ndetse aratubwiye ko yisungaga igitabo cya Yobu muri Bibiliya, ari ngacyo yasomaga cyane bitewe n'ubuzima bwiwe yari arimo, yishakira ihumure gusa. Ari byo yazasenga, arimo asenga gutyo arushaho gukomeza gukunda Imana. Niyo yaje kwakirira umuhamagaro. Rero umva usobanukirwe wowe muntu utazi umuhamagaro, wowe utasobanukirwa uko Imana ihamagara. Imana isanga umuntu mu kazi, Imana isanga umuntu mu byo arimo. Turebye n'abigishwa ba Yesu yabasanze mu kazi aho bari, kandi akazi kabo kari prive. Noneho Imana ikamukurayo ikamujyana. Imana ishimwe cyane uburyo Imana yaguhamagaye. Nemeye neza ko ari Imana yaguhamagaye. Uko Imana isanga umuntu mu byo arimo byiwe, yari ahugiye mu byiwe arimo abisengera. Atubwiye ko yarerewe muri Vivante, yari iyobowe Pasiteri Edimo. Imana ishimwe cyane, amufasha. Ndamuziho Edimo akunda kuremesha abantu, agira inyigisho zo kuremesha abantu. Wakagombye kuhaba kabisa. Rero ndagira ngo usobanukirwe kino kintu, uburyo yakiriye ubwo buhanuzi, ndetse ahaguruka atazi no kubwiriza. Atubwiye ko yatangiriye mu gutanga ubuhamya gusa. Natubwira uburyo yemeye guhaguruka, yaguhamagaye utangire ubwiriza ubutumwa, ndetse amubwira ibintu bitanu. Ibyo bitanu araza kubitubwira. Imana yamubwiye ngo nazamukane imurenge mu bwoko bwacu, kuko yatubwiye ko umuhamagaro we uburyo wabaye uw'ubwoko, n'uburyo yabashije ngo kuza yishimira ubwoko bwacu mu gihe ataramanye nabwo, ariko abagaya uburyo ibyo bakora bitari ku mutima, kuko yaje kubitugaragariza. Mubyumve neza, umva usobanukirwe uburyo umuhamagaro uza. Umuhamagaro wa Alice wo mu bwoko bwacu, cyangwa umutwaro yahawe n'Imana, yabibwiwe n'abahanuzi. Icya kabiri nawe yarabyiyumviyemo, kuko ngo yishimiraga kubana n'ubwoko bwacu aho barimo basenga. Icya gatatu cyamuteye kumva ko yogira icyo akoze mu bwoko bwacu, nuko yabonaga ibyo bakora biri ku kanwa gusa bitari ku mutima. Yatubwiye n'ingero, abaririmbyi bamufashije cyane bataramye mu ikanisa gusa. Yatubwiye iryo ari ryo, abasohotse hanze batangira gusomana, bivuga ngo ibyo bari barimo babihakanisha ibikorwa babashije gukora. Farisayo ibyo bavugaga si byo bakoraga. Icyo kimutera kumva ko agomba kubwiriza ubwoko bwacu. Icya kabiri yatubwiye nuko bamubwiye ngo ibyo uyu yavuga ariko hanura tibiba ku mutima we, bari mu cyumba nabyo bimukora ku mutima, bituma rero ahaguruka na n'ubwoko bwacu. Reka noneho rero icyo narimvuze atubwira, wumva usobanukirwe n'umuhamagaro n'umutwaro, n'ibyo bintu bitanu n'ibiki yarashiriye ubwoko. Ibyo yari amaze kwibonera yabitubwiye. Noneho ibyo bitanu nibiye
mwene data muvugabutumwa Alice, utubwire ibyo bintu bitanu Imana yagutumye mu bwoko bwacu, kandi natwe ni turi ubwoko bwawe, ari twe Banyamulenge, kugira ngo tumenye icyo Imana yaguhamagariye mu bwoko bwacu. Murakoze cyane. Ubwo yavuze ko ngomba kuzagenda nkaje Umurenge, zari zangoye kunyumva cyane, ariko byabaye ngombwa ko kubera Imana yari ingejeje kure cyane ituma abahanuzi, ariko simzumve. Urumva nahagurutse nyine naho kandi nakubiswe, kuko ijwi ry'Imana riragoye kumva, ariko biza biba ngombwa iyo yabishatse kubikora uzubikora. Byabaye ngombwa ko ngenda, maze kubona ikimenyetso Prayer Mountain Bugande, nibwo nagiye mwiyerekwa. Hari 2:00 z'ijoro. Ahantu Prayer Mountain ni ahantu haba amavunzi yo gusengeramo. Noneho uwo mugoroba turi gusaba ikimenyetso, nagiye mwiyerekwa. Ngiye mwiyerekwa nsa n'utaye ubwenge, nararyamye, babona ndaryamye, babona umwuka kuratera ariko simvuge, naho nasa n'uwasinziriye, mbona ko nje Umurenge. Ninjira mu gakanisa, ako gakanisa nsanga kuzuye amagufwa. Noneho hariho udukanisa tumwe twakera twari dufite amahango amwe yari ameze gutya, bagashiraho igiti. Noneho hejuru y'izo ndaraza hariho amagufwa, huzuyeho amagufwa. Hanyuma ku ntebe z'abapasiteri hariho amagufwa. Rwari impande zibiri, uru ruhande ari amagufwa gusa, urundi ruhande nagwo ari amagufwa, ariko ku ntebe y'inyuma hariho abantu 8 bari mu byiciro bitandukanye. Harimo umukecuru, harimo umusaza n'abandi batoya, kandi abo bantu bari biyunamiriye, bababaye, batavuga. Noneho ndacanganya ikigo, ndavuga nti se Imurenge naho habare jenoside? Ariko numva nk'umuntu umbwiye, numvise nk'ijwi rimbwiye ati reba hariya mu ipembe ririmo amagufwa gusa, uruhande rurimo amagufwa gusa. Mbona hagaze umugabo muremure, numva ijwi rivuga ngo ni musigurabutumwa uwigishaga wayoboraga mu Kristo mu Rugenzi, kuko nasomye igitabo cy'Umugenzi ejo nabahaye ubuhamya. Musigurabutumwa umusobanuze bino bintu ubonye mu itorero, aransobanurira ati wasabye Imana ikimenyetso cyo kuja Umurenge, Imana yakuzanye Umurenge, aha ni Umurenge, kandi Imana yatanze kiriya gihugu mu buryo bw'umwuka. Barasenze Imana irabakundi bahana igihugu, ataha nazanye, iyi ni Umurenge, aba bose ni Abanyamure, aha hose ni Umurenge, yerekanye mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ndabaza ntese ko harimo abantu, arambwira ngo ari amagufwa hayibona n'abantu, niko abantu Umurenge ubu nyine bameze. Ndabaza ntese ko hariho abantu nyabantu kandi bakaba bunamye bababaye niki? Arambwira ngo bariya nibo bakristo basigaye Umurenge. Ndamuza nsi umukristo yoba barakuriya. Arambwira ngo kari agahinda ubona bafite na gahinda barakumiriwe mu itorero. Umuntu wese ugisenga Imana mu kuri no mu mwuka ntagihabwa umwanya. Ibintu by'Imana byose byagiye inyuma, byarakumiriwe, nta buhanuzi bukivugirwa mu itorero, ibintu byose by'Imana byarakumiriwe, bijanwa inyuma. Niyo mpamvu bababaye. Ubwo naricuye, sanga ari mu gitondo, sanga ndi kuri Prayer Mountain. Ubwo rero Imana ibinyemereye ikimenyetso cyo kugenda. Ngenda njanye amagambo 5 uwo mukozi w'Imana gafupi ya Imana yeretse. Icyaha cya mbere twariho dusenga nyine dusengera ubwoko, Imana yerekana icyaha kibigirwamana. Iravuga ngo ubwoko bwacu bwakunze Imana, Imana irabukunda, irabutonesha, ibugira, irabuzamura, ibushira hejuru. Ariko uko batangiye basenga bagarukira ibigirwamana. Ibyo bigirwamana Imana irababara, iravuga ngo mbakubise inkoni, muzatatanira mu mahanga, kandi iyo muzatatanira muzakora akazi k'uburetwa. Ariko ubwoko nakunze, hari abo bari ku isezerano bazagenda mu mahanga yose bavuga ubutumwa. Hariho abari hano muri Kenya, uko muri hano muri Kenya muri ku isezerano ry'Imana. Hariho abari mu Rwanda bari ku isezerano ry'Imana. Hariho abari i Bugande bari ku isezerano ry'Imana. Iravuga ngo izadutataniza mu mahanga tugenda tuvuga ubutumwa. Ariko
abadakijijwe bafite izindi mana nibo bangaye, kandi aho bazagenda bazatotezwa, bazakoresha imirimo y'agahato. Iravuga ngo ikimenyetso muzakibona mushitse muri kiriya gihugu. Ivuga ijambo rya kabiri, iravuga ngo Imana yadukundiraga umuco, ngo twagiraga umuco Imana ikunda. Kuri uyu muganura Imana yarawukundaga, ngo ikintu cya mbere bahingaga batangiraga Imana umuganura, ngo bigatuma igihugu cyera. Aho ngo batangiraga Imana inka z'uburiza, bigatuma Imana imezwa ubwatsi ku misozi. Aho batangiraga bagiraga umuco, kuriya ingo z'abanyamurenge ntizagiraga ikibazo. Ni bwa bukwe bakoraga, abapasiteri bagasengera indowa, hanyuma ngo ni umuvumo ukomeye bakuraga ku ngo. Ariko umuco w'Imana barawusenya, binjiza umwijima, n'abapasiteri bashigikira kuvuga ngo umuntu azagenda nijoro, n'abatarabishigikiye umuntu akabombora, bamara bakavuga ngo baramubabariye, ariko umwisho w'umwaka wagera bakavuga ngo nta ndowa n'imwe yabaye kandi bamubabariye. Iryo ni ijambo rya kangahe? Rya gatatu. Imana iravuga ngo hari n'icyaha cy'urubanza rw'amahamihami, kuko ngo Imana yari yarabagize abayo, ngo urubanza rw'umukristo rugomba gukemukira mu itorero. Ngo ariko urubanza rw'umukristo ubu nyine ruri muri kuja muri leta, abavukana bagafungana, ariko ngo urubanza rw'umukristo rwakemukiraga mu itorero, ngo bagende bagarura umuco w'Imana yabakundiraga. Iravuga n'icyaha cyo gukazanura. Umunyamurenge ntiyavuganaga n'umukazana ngo barebane, ariko ubu gukazanura, umunyamurenge umubyeyi asigaye abyarira umukazana we. Imana iragaya, iravuga ngo abo bantu bakoze ibyo bintu zabangaza. Aba benshi ubona apotre batataniye mu mahanga, benshi bari ku nkoni. Imana isobanura ijambo, iravuga ngo abari ku isezerano nibo gusa bazabaho neza. Icyo kintu mucumve. Hariho abantu baza bahindura message uko tutayivuze. Imana yavuze mu buryo bubiri. Hariho abantu Imana yahamagaye ubwoko bw'abanyamurenge gukwira isi yose, bagiye kuvuga ubutumwa, ariko hariho n'abandi bakomeje kubabaza Imana. Imana irabangaza, ibirukana mu gihugu, baja kuba abacakara, kandi abo bantu bazokomeza baba abacakara, bazokoreshwa imirimo y'agahato. Ubwo nibwo rero twabashije kuvuga ibyo bintu, kandi Imana yabidufashijemo. Iyo turu twaragiye, abantu barihana cyane, kandi dusaba ngo abantu bareke kugenda. Hari imisozi twagendagaho ya Kageregeri, yo kuri Kirumba, aho Imana igitanga gahunda tukajayo, ariko ntizavamo umusaruro. Ariko icyo nshaka kuvuga cyane nuko Imana ubu nyine iyababariye. Ibyo byaha 5 twabashe kugenda turavuga, abantu barihana. Ubwo nibwo nasubiyeyo muri sepake nayo barihana. Ikintu bagiye bakora, twagiye tubona ibimenyetso. Icyo gihe batangiye gutanga imiganura. Aho twageze hamwe batanze umuganura, nibwo twagiye twaburaga n'inkeri zo kwihembura. Kujya biza byufuka mwabonaga ku misozi zijya nkeri, za Sagatekeri, ibintu byinshi byarashize. Kuko twageze no mu kibira cya niba ari Mihanga, dusanga imigano yarumye, ibiti byose, ikibira cyararangaye. Imana iravuga ngo izi ni ingaruka, n'ukurumba kw'igihugu. Uko mubona abantu bagiye bashakira inka ubwatsi, kiriya ni umuco w'Imana baretse. Inka zatahaga mu kw'icyenda, siko byari bimeze. Inka zose zigataha mu kw'icyenda, ariko ubu nyine nta nka zigitaha, zigumayo. Nukuvuga ngo bazana inka zo gukamira abana, niba ari 2 niba ari 3, minembweho ntibarenza 3. Bivuga ko umuco w'Imana wose yadukundiraga barawuretse. Imana iravuga ngo uwo muco wose nibyo byaha 5 babireke, hanyuma nibihana bano bose bagiye, Imana izabagarura kandi yongere yubaka igihugu. Imana ibaho umugisha. Arakoze cyane, atubwiye iby'Imana yamutumye mu bwoko bwacu. Abivuze neza cyane,
rero imana ishimwe ko imana idukunda kandi abatwumva mwumve iby'imana itugaya tubashe kubikosora. hari icyo mbasha kumubaza bukeya. avuze ko yazungurutse yagiye inshuro nyinshi ruguru iwacu muri ho plateau, uhereye mu Minembwe ukageza za Gatobwe, yagiye mu Matayu, ndetse yagiye naho ubwoko bwacu butuye buragiriye ariho mu kiraro. Ikiraro kiza kibamwe abagabo gusa. Noneho ndashaka kumubaza mu kiraro message yarajanye niyihe, adusobanurire, kuko message atubwiye Imana yari yamuhaye naza ntekereza ko none itarimwo abashumba baririya. Avuze ko icyambere basenze ibigirwamana batimana, icya kabiri atubwira ko nanone babashije kutatanga umuganura uvamo, icya gatatu basha kumva avuze ko bakazanuye. Gukazanura ni gusambana, ubusambanyi ukarugusambanya abakazana, abana abishwa. Rero uko ni ugukazanura. hanyuma ndashaka kumubaza message noneho muri izi, iyo wajanye mu kiraro ni icy'abagabo gusa n'inka, icyo wajanye mu kiraro ni iyihe message wajanye mu kiraro? kandi atubwiye ko mu kiraro yagize ndetse ikanisa, barubaka ikanisa, nanje narabibonye, yaranyeretse muri telefone ye, afitemo video, barubatse ikanisa, barubaka igihangare n'ikono kwicitaho n'igihangare, barubaka n'ibiti, ndetse bubaka n'agatuti, imeza bayubakisha ibiti. byarantangaje. Imana nidufasha wenda ko gafoto yo kaduha. hanyuma arababwiriza, akora ibijiji, atubwiye ko ari ibijiji 7. ni kanisa rikomeye. none icyo yabafashije abantu bakaba baranagize na ministeri yayise ko ari ministeri kanguka mwungeri. natubwiye rero ubutumwa yabashiriye muri ubu bwatumye habaho ibyo bijiji 7, ndetse bagira na ministeri. urakoze cyane muvuga butumwa mwene da. ubutumwa cyane natwaye mu bungeri n'abantu badasenga, bagiye batwagwa n'inka cyane kandi ntibibuka Imana. n'abantu baba mu yabose, bivuga n'umupaseri yagiye yahora gasenga ntabagisenga, bakoze y'ibyaha bikomeye, ku buryo twamenye ko Imana itubwira ko itwereka ko basambanya n'amatungo. n'icyaha gikomeye cyane kandi kiri no muri Bibiliya. ubwo Imana iravuga ngo bazahaba ari uko basenze. muri uko gusenga bazorokora n'amatungo yabo. ibyo byaha ni icyo cyaha cyane Imana yavuze ko bagenda birinde. hari icyaha cy'ubwibyi, baragendaga nyine bagatera imirima y'ababembe, bakiba imyumbati, bakonona, n'ibyo byaha bindi, n'ibyaha byinshi ku buryo nkeretse wahageze ukabibona. bateye imogi ku mubiraro, ubujura bw'inka, ibintu nyine ni byinshi. ibyo Imana yabashije kutubwira twarabibabwiye, ariko tubona ubutumwa burakiriwe cyane. arakoze cyane. atubwiye ko umva usobanukirwe ibiri mu kiraro. atubwiye ko ubutumwa yajanye mu kiraro nuko abungeri baryamanaga n'inka. kirazira, kikaziririzwa, niko birivuga, kuryamana n'itungo. mwene data yarakoze. iyi ni Imana yamutumyeyo. ikindi atubwiye ko bazabiba ibyo kurya by'ababembe, imyumbati n'ibindi. ibyo nanje ndabizi. abungeri bakunda kwama binjira mu mirimo y'abandi bagafata ibyo kurya batabibahaye. Imana ishimwe ko bakirijwe bakaba bafite ibijiji bingana gutyo. ikindi kandi ko inka zabo zabaye nk'ibigirwamana. mu gihe aja mu kiraro ntiyibuke ko afite umuryango, afite abana, cyangwa ngo asenge Imana. tubwiye ndetse ko hariho n'abapasiteri baja mu kiraro. abapasiteri ntibyemewe ko umupasiteri aja mu kiraro. Imana yamukuye mu nka buka, yamuhaye
abantu ngo ari bashumba ari bayobora, ariko abapasitori ubwoko bwacu bataye amakanisa baja mu nka. Icyo ni uburiganya bwa Satani, ni ukuyoba, ni uguta umuhamagaro, kuko Imana yakuye Petero imukura mu kuroba ifi, iramubwira ngo ngukuye ku kuroba ifi izi zo kurya, nguhaye ngo urobe abantu ubashe kubakura mu byaha. N'umushumba rero iyo Imana imurobanuye mu bandi bakamuheza kuba umushumba, ubushumba bwiwe ibimukuye mu kuba umwungeri w'inka ngo abe umwungeri w'abantu. Rero yarakoze cyane kuba yarababwiye ubwo butumwa. Ikindi nshaka kumubaza, ndamubaza nanone, yatubwiye ko yagiye Misisi aja Saramabira, aho ngaho nsabungeri, aho n'abacuruzi b'inka, n'abacuruzi b'ubwoko bwacu, aho naho ducururiza, naho ubwoko bwacu buja gucururiza. Abari b'amafaranga menshi bagurisha inka imwe amadolari hafi 800, izindi 1000. Rero natubwira ubutumwa nabwo yabashiriye bakabwakira ngo ubwoko bwacu. Arakoze. Hari ikintu ngira nsobanure kuri iki kintu, wenda ntasobanuyeho, kuko abantu bose badukurikirana siko bumva ubuhanuzi Imana iba yatanze. Nk'iki cyaha cy'abungeri, gusambanya amatungo, hariho abashobora kubyumva badukurikirana n'abazakurikirana kino kiganiro basa nkaho dushebeje abungeri. Icyo ngira ngo isobanure abazacumva. Imana ntizihisha icyaha. Iyo Imana yavuze ngo vuga uvuga ibyo tubivuze kuko tuzi hariho n'ababikoreye mu biraro ariko batakirimo uyu munsi, kandi ibyo byaha batabyihanye. Bivuga ko ntidukojeje ubwoko isoni, dukojeje Satani yakoze isoni. Tubyakire ngo wumve ko dututsa abungeri, ahubwo Imana ibakunda niyo ishaka ko nuzabyumva wese utari mu kiraro wabikoze yihane. Imana iramubabarira hazaba ari. Si icyaha Imana aravuze ngo tuzokivuga uko twakibonye, uko yakitubwiye tukivuga uko yakitubwiye. Rero bene data bose bazakurikirana kino kiganiro, Imana yakoze ibitangaza mu bungeri, nibo bantu bakira ubutumwa babuha agaciro, kuko Imana yavuze uko bimeze kandi burabakiza. Kandi n'abafite bavuga uyu munsi ngo ese ko byarangiye, uyu munsi ntibigihari, Imana yatwemereye ko bizagaruka kandi amahoro azaba. Ikanisa rizongera ribi, ririya rizongera ribe. Imisisi ryari rimaze kuba, urumva icyo gihe warumbaje tese abacuruzi wababwiye iki? Baragiye, Imana yabahaye umutahe wo gucuruza kugira ngo batunge imiryango. Misisi Imana ni nkuko Imana ibaciriye hano akanzu ko kugenda mu bitenge cyangwa mu bindi. Imana yari baciriye akanzu ko gucuruza inka, ihene, intama, bakabona amafaranga menshi, ariko bashika bakibagirwa ya Mana. Bamara bagatangira bwa busambanyi hariya, bagatangira kunywa inzoga, bagatangira gukorera ibindi byaha. Imana rero kuko ikunze ubwoko intumayo. Ubwo nageye Imisisi abantu bari barataye ngo barongera barataha. Ubwo niwe yavuze ati na Saramabira jayo. Aho na hantu ugenda amasaha 8 uri kuri moto. Kuburwa ngo nkanje umukobwa biragoye, ariko niyo mpamvu umuntu wese wumva aya magambo amutera ubwoba, kuko Imana ikoresha uw'abantu basuzuguye bigutera ubwoba. Kubona jewe umukobwa ngo nurire moto ngere Saramabira n'Imana, atari Imana sinojayo. Kandi ubutumwa bwarakiriwe cyane. Uyu munsi sinzi ko wenda bakijayo, ariko Misisi bari batangiye gusenga kera itorero ryatangiye na Saramabira. Mbere yuko baja gucuruza babanzaga gusenga. Urumva ko Imana yarigejeje igikorwa kuri, kandi turazi ko Imana yagitangije nagisohoza. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Umuvuga butumwa wacu atubwiye ubutumwa yabwiriye bene wacu, yabwirije muri bene wacu, kuko afite umutwaro w'ubwoko. Umvusobanukirwe ababwira hejuru yo kubasha kudatimana nubwo bafite amafaranga, bari Misisi, bari Saramabira, ndetse barihana. Arashima Imana ko batangiye basenga, yasize barimo basenga bashaka Imana, kuko twebwe icyo Imana dushakaho nuko tubasha gukiranuka tukayisenga. Rero
wowe utwumva ufite amafaranga ntahagije, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mali nyingi bila Yesu ni bure, ni ubusa kugira ubuzima bw'amafaranga ariko hatarimwo Kristo birangiriza. Umva ko bari batangiye kwirara, banywa inzoga, basambana. Rwose amafaranga ni umuzi w'ikibi, ubimenya aho uri ubashe kurushaho gukunda Imana no gukorera Imana niba uyafite. Ndagira nanone ngo mubaze, yazungurutse mu bwoko bwacu aho dutataniye, aho turi cyane cyane. Tubwiye ko nanone yasubiye imurenge, yasubiye mu makanisa ya CEPAC, agenda ahuza abashumba. Natubwira ubutumwa yashiriye wa bwoko bwacu mu Minembwe, ndetse aherukayo yagiye mu intambara yaturitse irimo yica abantu, iwe ntiyabireba, ntiyareba ko abandi ko barahunga ariko iwe akajayo. Natubwira icyo yarashiriye ubwoko bwacu mu gihe bari mu ntambara. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, icyo yarashiriye abashumba, abapastori, ndetse n'idini rikomeye riri iwacu ryitwa CEPAC. Abona abasaza bakomeye mu ivugabutumwa cyangwa se mu iyobokamana. Natubwira icyo yashiriye mu Minembwe, yazungurutse y'inshuro 3, ndetse mu Banyamurenge bose, uhereye mu Minembwe, muco hagati, ndetse n'indondo yose yarayizungurutse ababwira. Natubwira ubwo butumwa yashiriye bene wacu baririya, ababwumva bongere kandi bibuke icyo Imana ibashakaho. Arakoze. Nari nabivuze, nazamutse Imana intumye guhumuriza ubwoko ko naho bacumuye imiburo yabaye myinshi ntibabasha kumva, ariko nanone abantu b'Imana, hariho abantu bakomeje kwitanga gusengera intambara n'ubwoko, Imana igarukira ubwoko. Rero Imana yarantumye ngo ngende mbahumurize bareke guta igihugu ko intambara ishize. Kandi kumva ngo intambara irashize, amasasa hayavuga, ubwo nagiye ari hagati y'intambara ntibyari byoroshye, ariko yantumye kugira ngo mbabwire ngo bahumure, bature. Abari bafite igitekerezo cyo guhunga bumva ko nta buryo bwo kubaho, Imana izabatunga, ndetse nabumva ko inka zitazagaruka Imana izongera iduha inka, ndetse yavuze ko tuzatunga inka nyinshi, tuzatunga n'inka zivuye muri Amerika. Indege izoza yikorera inka ijane ruguru. Turacyatunga inka zo mu Mutara, inka z'uburyo bwose. Tuzonywa amata tutigeze tunywa. Ico mukimenye n'Imana yakivuze, sinje Alice nakivuze, sinje njenye yakivugiyemo. Igihe cyose twariho dusenga, Imana yagiye ihumuriza. Ubwo twabashije guhumuriza abantu, CEPAC nabi Imana yarababwiye ngo bababarire, bahongere bahuze, kuko Imana yavuze ngo bababarire. Barinangira, nibatababarira n'ubundi baze nibo bahe bakerereza n'igihugu kugira ngo kibone amahoro. Muri ibyo nabo barimo bakerereza, kandi hari icyo Imana itangiye gukora, kuko Abanyamibunda bafite ahantu basengera muri sale ya Yemi, ibona CEPAC baraterana. Urumva hari ubukana bumaze kugabanuka, kandi turazi ko Imana izabikora, nabo bakongera bagaterana n'abandi bafite Imana yabo basenga kandi neza. Ariko hari ikintu Satani yadutandukanyije yo kumva ko tutagomba guhuza icyo n'Imana yavuze ngo abantu bongere bahure. Rero Imana yabivuze kandi izabisohoza. Imana ibaha umugisha. Yakoze cyane kurushaho kutubwira umutwaro Imana yamushize ku bwoko bwacu, ndetse n'ubutumwa bw'ubuhanuzi yabashiriye. Yajanye imiburo, ndetse n'abandi barabibwibwa. Ubwa nyuma aheruka aribwo mu kwa 9 intambara yabaye, yajanye ubutumwa bwiza umusobanukirwe. Yavuze ko wowe utaruzi iriya ntambara uyimenye uhereye none, ko intambara Imana yatubabariye yari intambara iterwa n'ingoni, kunyagwa inka no kubasha gusamburirwa, ariko ngo kubwo gusenga kw'abasenga bitwarira ubwoko babusabira, nawe byaramujanye mu butayu, agenda gusenga mu ishyamba. Imana yo mu ijuru ngo yaratubabariye. Rero ubwoko bwacu aho buri n'abari mu Minembwe, mwumve ko Imana yacu yatubabariye, kandi ko barirwa kwacu intambara ishize.
ajana ihumure ko abantu batuze batekane, intambara irarangiye, ndetse ngo dutunge za nka zacu, tutunge n'izindi ziturutse mu mahanga, imihana yubakwe, abantu bongere bature. Murenge hariho, Murenge hazagumaho kuko byavuye ku Mana. Avuze ko atari we ahubwo n'Imana yabivuze, kandi ndabizi yabivugiye mu bahanuzi benshi, si we gusa, hari n'abandi Imana yabibwiye. Natwe turabizi ko Imana yavuze ko iwacu ni iwacu, tuzosubira duture dutekane. Rero abari bacanganyikishijwe n'iyi ntambara, menya aya makuru meza y'ihumure yuko intambara irangiye, kandi ngo yagiyeyo amasasu ari menshi, intambara igeze hagati, yazagenda mu ntambara, ariko abasha kuvuga icyo Imana yamubwiye. Cyanyuma mbasha nanone kumubaza, mbabariza mwese, yatubwiye ko yavuyeyo nanone ngo Imana imutuma mu bwoko bwacu aho buri hose. Aja mu Rwanda, aja mu Burundi, araza muri Kenya, mu Bugande, mu mpunzi zahunze. Kamubaze nanone atubwire ubutumwa yashiririye impunzi ziri Bugande, ziri muri Kenya, ziri Burundi, z'ubwoko bwacu, kuko yagendereye ubwoko kandi Imana yamuhaye ubwoko. Wibuke ko umutwaro afite ari ubwoko bwacu. Reka rero abidusobanurire, mwongere mwumve icyo Imana idushakaho, kuko nitwamenye icyo Imana idushakaho tuzaba tubatuwe rwose, kandi tuzaba dukize, kuko kubimenya nibwo buzima. Murakoze. Muri ibyo byose aho nagiye ngera hose aho warubajije, ni amagambo ko ari 5 nabashije kujana Murenge. Ya magambo ko ari 5. Hari abantu badasobanukirwa icyaha cyo gukazanura, hari gishingiye mu cyaha cy'ubusambanyi. Twavuze cyane gukazanura, hariho n'ubundi busambanyi bw'uburyo bwinshi bukubiyemo, ariko umuganura ushobora gusobanuka ukavuga ati se ko ntakiri Murenge nzotanga umuganura hehe. Impamvu yagendaga inzungurutsa aho hose yari izi ko bavuye Murenge, ariko nanone aho uri utanga umuganura, kandi ukawutanga uzi ko uri umunyamurenge, n'ubundi aho uri uzoba wereye igihugu n'ubwoko ryategeka Imana yadusabye, kandi wa muca Imana yadukundi ushobora kuwutanga aho uri. Kandi aho uri ushobora gukora ubukwe, ya magambo ko ari 5 yose ukayakora aho uri. Ubwo ayo yose ko ari 5, nagiye i Bugande, ngenda muri Kenya, ngenda i Burundi, ngenda mu ntara zose z'u Rwanda, ngenda i Bukavu, ngenda i Buvira. Urumva aho abanyamurenge bose bari, twabashe kubabwira ayo magambo y'ibintu 5 y'ibi by'Imana ibashakaho. Mubyumve ni bya bintu 5. Nanone aho bari hose nibabyihana, niba abandi bazagira umugisha, Imana igasubizayo yaramaze kubaka igihugu. Nukugira ngo ibategure aho muri mwihane, kuko Imana ikunda ubwoko bwacu, kandi ni nako ikunda n'abandi bose. Abumva aya magambo suko ari ukwikunda, ariko iyo wasengeye ubwoko Imana iguha misiyo ya bwa bwoko. Hariho umukozi w'Imana wundi w'umunyamurenge Imana yahaye gusengera ababembe, imuha umutwaro w'ababembe. Imana imutuma za Fizi, ni umunyamurenge ariko Imana yamuhaye umutwaro w'ababembe. Bivuga ko ntabwo ari ukuvuga ngo n'abanyamurenge gusa, kubera nasengeraga abanyamurenge Imana ikavuga ku munyamurenge, ariko Imana ikunda bose. Uzabasha gukurikirana kuri YouTube, agakurikirana zino nyigisho, amenye ko Imana ari ya bose. Ndetse nawe zamukoraho agasanga nawe asambana, nawe yihane. Niba ari umujura, nawe yihane. Muri ibyo byose byaha bishobora gukora ku bwoko bwose, bwaba babembe, bwaba abanyarwanda, bwaba barundi, n'abantu bose bashobora kumva aya magambo n'ubwawe. Imana ikunda bose, ariko yasobanuye iki kintu kuko ari bo twariho dusengera ibavugaho, kuko yovuga ku bapfurero, kuko yovuga ku barundi. Uko niko Imana ikora, ariko umuntu wese uri mu mahanga yumve ko agomba kwihana ibyo byaha, niba ubirimo kandi niba utabirimo
wihanira ubwoko, usenge rya sengesho rya Nehemiya, gusaba imbabazi y'ubwoko. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane umuvugabutumwa mwene data Alice. Ndagira ngo tugere ku musozo dusobanurira, kanyuma tuza kukarangirizaho. Yavuze ko ahaguruka nanone amaze kubwibwa message agomba kujanira ubwoko bwacu aho buri hose. Atubwiye ko yagiye gusenga prayer mountain, ndetse Imana imweza imweza ikimenyetso, aja mwiyerekwa, abona Imana imujanye Murenge, abona itorero ryarahindutse amagufwa imbere hose, abona abantu bakeya biyunamiriye 8 bari inyuma batanezerewe biyunamiriye. Aza no kubona umusobanurira iryo yerekwa. Reka rero abitubwireho, abidusobanurire tubyumve. Umva usobanukirwe neza ibyo iryo yerekwa ryamuhaye no guhaguruka. Ahaguruka ari umukobwa, bimushira amanga, arahaguruka aza kuvugira Imana, cyangwa se ajana message y'Imana, uwo mutwaro arawakira. Reka rero abidusobanurire neza tubase kubyumva. Koze cyane. Guhaguruka k'umukobwa n'intambara. Abakobwa kenshi tuza tugira ikintu cyo kushidikanya, ariko cyane iyo wakomeje gusenga, izi kwemeza ko utakiri umukobwa nk'abandi bakobwa, uri umukozi w'Imana, kandi wasenga ikaguha n'ibimenyetso bifatika. Urumva icyo gihe nasabye ikimenyetso, cyankuye mu Rwanda ngenda i Bugande ku musozi, twasenze iminsi 3, bucya ari ku munsi wa 3 niho nagiye muri iryo yerekwa, mbona ngeze Murenge. Ngeze Murenge ninjira mu gakanisa. Ako gakanisa kariho ibyiciro 2, uru ruhande rwari amagufwa gusa, urundi ruhande ari amagufwa imbere, inyuma hari abantu 8 bari mu byiciro bitandukanye kandi batavuga, bababaye. Hariho umuntu muri iryo pembe ry'amagufwa gusa, niwe wansobanuriraga, ambwira ko abo atari amagufwa, ari abantu. Ndamubwira ntese ko harimo n'abantu. Arambwira ati bari abantu niwe bakristo basigaye Murenge. Ndamubaza ntese abakristo bogira agahinda kameze kuriya? Abisobanura avuga ngo kari agahinda ubona bafite, barakumiriwe mu nzu y'Imana, ntaco bagikora mu nzu y'Imana. Ibintu by'umwuka byose byarakumiriwe, byagiye inyuma. Nta ugikora ikintu cy'umwuka ku mugaragaro. Ubuhanuzi bwarakumiriwe, abapasiteri bavugaga ubuhanuzi abantu bagatinya igihe bagenderamo, ariko ibyo byose byarakumiriwe, bijanwe inyuma. Niko kari agahinda ubona bafite. Niyo mpamvu abantu bose aho bari, ushobora kuba uri amagufwa, uri muri babandi b'amagufwa, kandi niba uri muri ba bantu biyunamiriye bafite agahinda, hari icyo Imana yavuze kwiyibutse abasenze, ibagiye gutegeka, bagiye kugira ijambo, n'igihugu kizayoborwa n'abantu basenze. Imana izazivuga, ubuyobozi bugendere ku buhanuzi bw'abo Imana yabwiye, apana ubuhanuzi abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Abantu bagiye kuyoborwa n'Imana, igihugu cyacu kigiye kuyoborwa n'Imana. Ako gahinda rero mufite, mumenye ko Imana igiye guteturura abantu basenze, n'ako gahinda gashire. Imana rero yaratwibutse kuko yatugarukiye, ibindi byose izabikora. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane mwene data, ubisobanuye neza, birumvikanye. Umva usobanukirwe uburyo itorero ry'Umurenge rimeze. Muvandimwe mwene data, utaba waragezweho n'ubutumwa ubwumva uyu munsi, ubashe guhindukira. Rero Imana ishimwe, yamweretse amagufwa, arahaguruka, aragenda, arabikora, arababwira, arababwiriza, arabuburira. Rero abumvise barahembuka. Itorero ry'Imana, Imana ishimwe ko ribashe kuva mu gahinda. Abo bantu 8, umva usobanukirwe ko ari abantu babashije itorero ry'Imana ryarirukanywe, ryakuwemo umwuka wera, kandi aho umwuka wera atari, abo si abana b'Imana.
itorero rya none nimubashe kwakira umwuka wera, tugendere ku mwuka wera. Igihugu cya none tugendere ku ijambo ry'Imana, tugendere ku buhanuzi Imana yabashije kuduhesha umwerekeyo cyangwa se umurongo. Mwibuke neza abanyisirayeli bose uhereye kuri ba Mose bayobowe n'Imana, bumvaga icyo Imana ivuze, ubuhanuzi babugenderagaho. Bwoko bwacu Banyamurenge, aho muri hose mureke tugendere ku cyo Imana yavuze. Abantu boye guta ubuhanuzi ngo babushire inyuma bafata ibindi. Nimubaze icyo Imana yavuze ku bwoko bwacu. Muzukuri dufite abahanuzi nubwo batagihari bose uko bahanuraga iwacu, ariko basize ubuhanuzi. Ndagira ngo nibutse ubwoko bwacu, abategetsi, abayobozi bo mu nzego zitandukanye, amadepartema atandukanye y'ubwoko bwacu, abatuye mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, ngo tubasanye tumenye ibyo Imana yavuze hejuru y'ubwoko bwacu, aba ari byo tuyoboka, aba ari byo tugenderamo. Umwuka wera w'Imana ugaruke mu itorero, ubuhanuzi bugaruke mu itorero, buva inyuma, amagufwa abumye bashe guhemburwa, kandi ijambo ribahembura rihari, ni ukwihana no guhindukira mu ijambo ry'Imana. Abapasitori bahembuke, bakira ubuhanuzi bw'Imana butari ubw'abantu. Hariho abantu b'ibinyoma, hariho ubuhanuzi bw'ibinyoma, umuntu uvuga ngo Imana iravuze itavuze, uwo ni umunyakinyoma. Ariko nanone haracyariho n'abahanuzi b'ukuri bavuga uko Imana ishaka, aba ari byo dukora. Hari n'ubundi tubitse uri mu mazu hose, abo baba bafite abasaza bacu, mubashe kugarura mu ikanisa, mugarure mu bwoko, mugarure mu gihugu. Nagira ngo mbaze icyanyuma turangiza, ndamubaza nanone aze kudusobanurira. Ari hano none muri Kenya, niho turimo tuganirira mu itorero rya Kristo ku isi. Muri iki kiganiro umva usobanukirwe, yari umuvugabutumwa hano iwacu. Nanone iyi turu afite nanone ubundi butumwa Imana yamutumye ku Banyamurenge. Ubwoko bwacu buri hano buri muri Kenya, icyo Imana ibashakaho ndagira ngo abutubwire, hanyuma aze kudusobanurira kandi ikibazo cy'amatsiko mfite, uburyo yumvishije yakira uno mutwaro uremereye gutya, ari umwana w'umukobwa, akaba atari mu ishaka, atarimo atekereza gushaka, estati ye agasa n'uyibagije. Aze kudusobanurira uburyo abitekereza kugira uyu mutwaro ungana gutya, ari umukobwa adatekereza hejuru y'urugo rwe. Abidusobanurire nabyo kugira ngo twumve uburyo iwe yasobanukiwe n'umuhamagaro kuruta uko yo kuyitaho. Nawe nk'umukobwa aracyafite ababyeyi, kandi yari umukobwa ukenewe gushakwa. Ikindi ni umukobwa kugira ingendo zingana gutyo ntibyoroshye. Reka dusobanurire uburyo yakiriye sitati ye ariyo y'ubukobwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane Apostle kubaza icyo kibazo. Iki kibazo benshi kibateye amatsiko cyane, kuko bamwe baranzi ntabwo ndi umukobwa mutoya, imyaka ntabwo ari mikeya, kandi ku mwana w'umukobwa agendana complexe nyinshi. Ibyo ni ngombwa ko abantu babibaza, kandi ni byiza kugira ngo bitinyure n'abandi bakobwa bashobora kuba batinya, bafite umuhamagaro w'Imana. Ariko ngira ngo mbabwire abakobwa bose bazumva ubu buhamya, bamenye ko bishoboka. Iyo Imana yaguhamagaye izi guhana uburyo bwo kubikora. Mbere sinabyumvaga, nabonaga abandi bose bakora amakwe, bintera nk'ikibazo, ntangira kugira complexe, kavuga ngo naho mpaye nkora dore abandi bagiye, nasigaye. Ukumva mu bwenge bwa kimuntu ntabwo tuzaduhora mu mwuka, tuzatuvugisha ukuri. Igihe cyose ugiye mu mubiri ako kaza ukagatekereza, hariho abakubaza bakakubaza ngo se kubera kudashaka. Izugo bagomba kubitekereza, kandi ku muntu muzima agomba kubitekereza. Kandi ntitwiyobagize ko mu muco wa Kinyamurenge iyo umukobwa kera yarengeje 30 ho kiba kibaye ikibazo.
urumva rero icyo abantu bagomba kugitekereza. Ariko kubera umutwaro waremereye nabitekerejeho, ndababara, ngira complex, ndanabisengera, Imana irabisobanura, ibisobanura n'igitsure cyinshi, ndetse isa nkaho inshubije hasi, kuko narabisabye mbwira ngo kubera iki njyewe. Imana ibivugaho, kandi twara hano mu masengesho ibivugaho cyane, iravuga ngo ni gute Imana nakuzamuye ngo uhamagarire umwana w'umukobwa kugabira ubwoko, kugabiza ubwoko, kugirira icyizere, kuzamura mu rwego rwo kugira ngo uririre ubwoko, kugira Debora, kugira Esteri, wo kuririra igihugu. Ariko wisubiza inyuma, ubona ko kubaka ari ikintu gito, ubona ko ari umuhamagaro naguhaye ko ari ikintu gito, utangira gutekereza kubaka. Ati nje sinabuze umugabo nguha, ariko agaciro naguhaye kwatsa umutwaro, usubiye muri kwanza. Biriya byose wakoze bibaye ubusa, bibaye imfabusa. Uzotangira kugira ngo wongere ubone uyu mutwaro, bizagufata igihe. Nibwo namamera kuwakoze icyaha, tangira gusaba Imana imbabazi. Nasenze amezi 2 nongera gusaba Imana umutwaro, kubera icyo kintu natekereje, naje kuvuga ubutumwa, kumva Imana yonyubakira, ndutisha ikibazo umurimo w'Imana, bibabaza Imana. Nibwo yankubise nk'agakoni, irambwira ngo nkwatse umutwaro, byansabye igihe ndirira Imana. Ubwo nibwo nagiye Kabera, Imana iravuga ngo ugende gusenga Kabera, hari icyo nzakora. Nibwo nagiye gusenga Kabera, Imana irongera irawungarurira, irambwira ngo ninkenera nzabikora, ariko sinzabikubwira. Kurumva icyo kintu mugisobanukirwe neza. Ninkenera njyewe sinzabikubwira, nzabikora, kandi nintabikora ibyo ni ibyanje, wewe komeza umurimo wanje. Nuzakubwira ko umuhanuzi akakubwira ngo uzubaka uku kwezi izi tariki, azaba kubeshya, kuko ndabaza ndetse kubera ko utobimbwira, ngo kubera igikorwa cy'umurimo wanje naguhaye sinzabikubwira kuko uzirara. Ubu ndategereje ninubaka, okay, nindubaka, okay. Byose ni kumwe mukiri ni Paulo wavuze ngo gupfa ni byiza no kubaho ni byiza, byose birandyoheye. Kubaho paye nkorera Imana ni byiza, kuko ndabona birimo n'inyungu nini, kandi ninubaka nawe kabyara nabyo ni byiza, nabyo ni icyubahiro, byose nizabikora. Urumva rero abacanganyikirwa, abakobwa batabyumva, birashoboka, biterwa n'umuhamagaro w'Imana yaguhaye, kandi uko usenze izigwenda kwereka uko ugomba kuwukora. Rero birashoboka ko Imana yaguha umuhamagaro ukawurutisha ibi bindi bintu bisanzwe, kandi ibi bindi ni ibintu bito cyane bizashira. Niyo mpamvu tere bakobwa bagenzi banje imbaraga, igihe uzumva ufite umuhamagaro w'Imana, shira umuhamagaro w'Imana hejuru, ibindi ni ibintu bito cyane Imana izabikora. Imana ibaha umugisha. Ariko tufite ubutumwa n'ubundi twazanye. Nababwiye ko nagiyeyo mu kwa 9 ngaruka mu kwa 2. Igihe twariyo Imana yavuze ko tugomba kuza Kenya, ko hari ubutumwa tugomba kujana muri Kenya, ariko ntiyavuga icyo tugomba kujana. Iravuga wowe gusa ngo uzagende muri Kenya, nzagushira ku kanwa wamaze kugerayo. Nibwo naje mu kwezi kwa 2 nca muri Tanzania, mperuka Kenya, nja gusenga ku musozi kandi Prayer Mountain, niho corona yansanze. Ubwo biba ngombwa ko nguma i Bugande, ariko maze kubona uburyo bwo kugaruka hano muri Kenya gutanga iyo message, naraje. Imana rero maze gushika, nibwo yampaye ubutumwa ngomba kubwira abantu ba hano muri Kenya. Ariko nagira ngo mbabwire cyane icyo kintu mucumve cyane abantu bo muri Kenya, kuko ubutumwa abantu bari mu kubugira nk'ikintu gisanzwe, n'ubundi cyashi igihugu cyacu ntibafataga ubutumwa ngo babuha agaciro. Abantu bari hano muri Kenya mubwumve, ni ubwanyu,
kandi urumva ko nawe wahaye ubwoko. Uyu munsi ivuze Kenya, n'ahandi zavuga, naho nzongera mpagende. Niyo mpamvu ijambo rya mbere narashitse hano, Imana yari yabatatse itaka abantu bo muri Kenya igihe twariho dusenga. Imana iravuga ngo babaye intwari mu gutabara runo rugamba rw'isezerano. Iyi ntambara yabaye muri Kongo, ko abanyakenya babaye intwari, baritanze, kandi Imana iravuga ngo biri ku mitima yabo mu buryo bitanze. Imana yarabyishimiye ko mwabaye intwari kugwana muri runo rugamba rw'isezerano, kuko hari ahantu twasomye mu ikaye y'ubuhanuzi bari bafite mu Minembwe. Imana iravuga ngo bazarenga imipaka 3, ngo hari igihugu ngo kizatabara kizarenga imipaka 3. Imana ngo tuje dusanga ari muri Kenya. Rero Imana yabavuzeho neza, ariko iravuga amaze gushika hano, iravuga ngo hariho abantu bavuze amagambo mabi ku bantu batabaye. Hariho abantu Imana yashizeho uwo mutwaro, baratabara baje kugwana urugamba, abandi bavuga amagambo mabi. Imana iravuga ngo tubabwire ngo abo bantu bavuze amagambo mabi basaba Imana imbabazi, ngo kuko nibatayisaba imbabazi bazosanga baragwanije Imana, kuko bari abantu bisanze mu rugamba ari Imana yabikoze. Abagiye bose ntabwo ari bitwaye suburara siki, n'Imana yabikoze. Hariho abaza bava muri Amerika bagata akazi bakagenda kuri urwo rugamba, narababonye jewe. Niyo mpamvu abantu bose bavuze amagambo mabi ngo bazasaba Imana imbabazi, batazasanga baragwanije Imana. Ikintu cya kabiri, ngo hariho abantu bishe bari hano. Umuntu akica mu mutima, akica ari muri Kenya ariko akica atari mu ntambara, ngo abo bantu basaba Imana imbabazi, kuko ngo bari abantu bakoze biriya n'Imana yabadukubitishije n'inkoni. Imana yakubitishije ubwoko, ngo ariko bariya si ikibazo, kandi Imana iravuga ngo tuzongera dukorane nabo, tuzongera dukundane. Biriya ni ibintu ngo mwari musanzwe muzi byari mu buhanuzi bw'igihe kirekire, kuko Imana izazana ibyunguti. Abari bumva ko bishe batangira kuvuma bariya abantu bakoze biriya, ngo bababarire, kandi kubabarira kwanyu niho imbaraga zanyu ziri. Imana icya gatatu irongera iravuga ngo abantu bo muri Kenya ko barasambana mu rwego ruri hejuru. Iravuga ngo nzababwire ngo abantu bahe basambana bamenye ko bagiye kuzagara ingwara itazavugwa kwa muganga. Icyo kintu kigunda kugaruka kenshi kubera icyacu ubusambanyi abantu bakigize igisanzwe. Imana rero ivuga ko tubabwire yuko bihana icyo cyaha, nibatihana hazavamo ingaruka z'ingwara, ingwara itazavugwa kwa muganga. Ikindi kintu cya kane ndangirizaho, Imana iravuga ngo hano hari ikintu Imana yabakoreye, itanga uburyo mwakoraga mukagira ifungura umugisha w'ubukwe. Ibyari byarananiranye mu bindi bihugu, hano ihagira umugisha w'ubukwe. Ibyari byarananiranye hariya mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa muri Kongo, byinshi byabohokeye hano mu buryo bw'amakwe. Imana iravuga ngo mugarure urukundo. Mwari abantu bahuje, ngo nizo zari imbaraga zanyu, ariko uyu munsi wa none nta rukundo rugihari, abantu baratatanye, nta rukundo. Imana yabareberaga mu rukundo bikaba imbaraga kuri mwebwe. Imana iravuga ngo mugarure urukundo. Imana rero ibaha umugisha. Arakoze cyane umuvandimwe mwene data muvuga butumwa Alice, kandi ari n'umuhanuzi ukurikiranye neza iyi video. Uzumva uzasanga ari umuvuga butumwa, umuhanuzi ukomeye kandi wanurira ubwoko bwacu. Bw'ibyo rero ndamushimira kubyo tubashe kuganira. Umva usobanukirwe aharangirije, umva hejuru y'umuhamagaro we, uburyo Imana yamubwiye yarangije ikibazo yazayibonamo cyamuteraga complex, ariyo eta civile ye yo kuba ari umukobwa. Yumvaga ashaka ko nawe yoshakwa akubaka. Imana iza kubimucahira ngo kandi imucashe cyane n'igitsure. Nibuka uburyo Imana yabwiye Paulo yinginga, nawe yari afite igishako cy'umubiri,
yinginga cyane yagendanaga complexe, ariko ngo Imana iza kumubwira ngo Paulo, ubuntu bwanje buraguhagije, ubuntu nakugiriye, ubuntu naguhaye, ubutumwa bwiza wikoreye burahagije, woye kurizwa n'igishakwe. Nawe rero Imana ngo iza kumubwira tico kintu wawe usaba sinkigushakaho, nyugwa n'umutwaro ufite. Umva ico kintu usobanukirwe, wowe ufite wowe ufite impamvu y'ukuremwe cyangwa y'ukuri mutoya, wisuzugura nk'umwana w'umukobwa, nk'umukobwa mwanyamurenge, cyangwa wumva ko ndacura ico, ariko ufite ubutumwa, ufite umutwaro. Imana nimba yaraguhamagaye, wumve ko umuhamagaro uruta ibindi byose watekereza. Uzumve cyane, usobanukirwe y'uburyo Imana yari imubwiye ngo niba akomeje kumva ko yoshakwa, yobona umugabo, ashaka urugo, iramukura mu mutwaro. Kandi uvuye mu mutwaro, uvuye mu bushake bw'Imana, uvuye mu mutwaro, uvuye mu bushake bw'Imana. Rero Imana ishimwe cyane, nari mbifitiye amatsiko cyane, kandi nawe urabifitiye amatsiko, uburyo Alice avuga ubutumwa, agenda mu mahanga, agenda ingendo nkizo, ari umwana w'umukobwa. Umva imbaraga rero afite, imbaraga zimuhagurutsa, imbaraga zimujana mu mahanga, zimujana kure, agenda avuga n'umutwaro, n'umuhamagaro, umurutira ukuba umukobwa, umurutira gushakwa no kubyara. Ndetse abivuze neza, avuga ngo byose biraresha, Imana niyashima kumuha umugabo, ni sawa, ngo yaranabimubwiye ko itazabimubwira, izabimukorera igihe yishakiye, kandi ngo nitanabikora izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Murakoze rwose. Nari nshaka kubwira ku muntu wese ufite umuhamagaro w'Imana, ntiwumve ko ubukene cyangwa uriwe cyotuma utavuga ubutumwa. N'Imana nigukuramo umutwaro, uzomenye ko ubupfuye. Imana y'umugisha, umukozi w'Imana Alice, umuvuga butumwa udufitiye ibyiza. Kandi mwumve abanyakenya, ubutumwa yatuzaniye aribwo buhanuzi, tubashe kubwakira kugira ngo tugumane ryashimwe Imana yari yadushimye, uburyo twabashije kugira uruhare mu gusenga no gutabara uko umuntu yahamagawe akagukora. Umuntu wese yinire, yisuzume, abashe kumenya neza aho yoba yarateshutse kugira ngo yikiranure n'Imana. Arakoze cyane, ndamushimiye. Imana imumugisha. Abatwumva mwese aho muri, mubashe gusobanukirwa. Iyi ni TV ya Kingdom, kandi umva usobanukirwe byinshi uba utazi, cyane iki kintu cyo kumva ko ibyo ushaka atari byo Imana ishaka. Wumva ibyo Imana ishaka kuruta ibyo ushaka, nibwo uzaba uw'Imana yaremye kandi imuremeye imirimo myiza. Murakoze. Imana ibahe umugisha.